Duarbagori itself keron alang ini bukan Duarbagori ini jalan therefore chairman untuk tentu selama tahun ini jalan Bilang kasih anda. Yan, hoy. Sasin dah. Oh, sasin dah. non malah Hei, asep je. Last time dan itu penanganan orang Turki, baru kerja ini bukan awas ini, dia awas ini, jadi bagus kan, baru mentah, tidak lah, mentah nggak sih? Namun tujuh aku begitu. Satu satu pula, dan juga satu pula ya tadi. Kalau apa yang along ini dum job nam. Ini orang belum ko, anima ko. Ada lah suatu cara, lah kulit ko, paling nabo. Pagi hujan paling, minat lagi dam lagi. Ada lah dam tang lok itu ini dum kenangan bak Jepang. Dalam pam iklan temperature itu lah stocking tank lah so temperature cimilipo oke situ
Ingitin na. Ini dakong hongkebra isier ni 26 nong Duarbagori constituency long okasu keron a program en pondo dabang so okasu keron pondong lake jasmetet karbeng long autonomous council CM sir Dr. Teleram Hang alangli kimat hapon je binangan romosor itu kila atum okasu kichunam tekhi penajok kisari do anta hak dimge okasu jok tekhi lason dolo lahai apatha kirap ipidunyi pansi CM sar alangli dabang so asai den bono lasolong donasitu Duarbagori local MEC sa Richard Togni mate education in charge alangli sitame bangso kuthak initiative NC Duarbagori longan samil bangso okasu nangli laso pejo rat tomakero pipar tiglo angele bangso okasu bini ongdung Duarbagori rat anron tolong lasi ini dak rata tumda bangso okasu ron konpen hang bisari ciyok tam pen ali ke sipatu ifansi bangkutin da boi ponlo sapen ke sir Richard sir apan tame suri rada hinpen kakiru parti ini tu hinpen tame dak komite tu hinpen tame alang kakiru parti Ini Bang An Panron pola sir. ini ke bang Harisira bang Tongkep